Mataka sengi ka paratarik yang jemang arajar arpulai ketika sengi ka bakadu ka baki kertang baki parti kinyo ban kampanye di penyalap election ka menta ka election masjid yau MLA jong ka sayong konstituensi. Laban kedua ni baka jinya tebut apa sayong kanong ka sipo tarik mata ubnai bar ka jinyo bot pa kanong khalai tarik. Hakani ka sengi ka sayong kala tempuk ki patba ki melawan keleng-keleng ki konstituensi. Baka parti UDP barka NPP ken pelang ye ke rally baka cakalong rally kalong marjan ke jaka hang de pos nang sayong ke kali na keleng-keleng ki patba ki biak kiu sajrong ki biak kiu satendum jaka bos ki biak kiu satendum jaki kali kria syat kria keman langkat baki jingrwai langkat ki lama. Wow! Go,